من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Udah siap? Qul huwallahu ahad. Iya betul, ke belakang mundur. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Iya betul. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Iya betul. Li'ilafi Quraisyin ilafihim Rihlatas syita'i wasayif. Iya betul. Bijahra. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iya betul. Kenahlah ya. Ubi Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Iya, ada Jahra ya. Ayo. Allahus Samad. Iya, kanahlah. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Iya, ada Jahra. Bara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Iya, kanahlah. Wala antum abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Salah. Tetel. Itu Jahra. Wala antum abiduna ma a'bud. Ana bima abatum. Iya. Sama ya. Iya, enggak apa-apa deh. Lanjut ya. Kanahlah, ayo. Falyabudu rabb hadzal bait. Allazi Falyabudu rabb hadzal bait. Ayo cepat. Ayo. Tetel, Jara. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayo. Dengerin fokus. Falyabudu rabb hadzal bait. Iya betul. Kakak Kasianto, hai Kasianto, kakak Guinam, iya hai, kakak Kila, hai kakak Kila, iya teman-teman ya, teman-teman terima kasih udah menyimak ya. Tawa kakak Guinam, iya teman-teman, lanjut teman-teman ya, sambung aja teman-teman ya, Duda Jahra sama kakak Naha teman-teman nih ya, ayo lanjut kakak Dede siap, iya, ayo Jahra yuk. Fokus ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Iya. Jahna kenala. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Iya. Kakak Hadawiyah Tuti gambarnya mana bang? Gambar apa kakak? Gambarnya normal nggak kak? Situ kakak gambarnya kak? Apa namanya? Tadi ada sempat gangguan kakak ya. Nih gambar ini bukan. Gambar ini macet ya. Ponikon. Hujan ponikon ya kakak ya. Coba teman-teman komen-komen teman-teman, jaringannya normal nggak teman-teman jaringannya? Satu. Iya bang katanya tuh. Iya. Iya apa nih? Apa gangguan atau enggak kakak gambar apa namanya streamingnya?
Macet. Sana 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 sana. Ayo, Macet. lanjut ya. Macet, Bi. Belum komen. Lil. Ayo. Bicara. Alam yaj'al kaidahum tadlil. Asa alahim dayan abadya. Iya. Kanahlah ya. Fasholli rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan jatuh deh. Iya. Lanjut ya, ada Zahra ya. Zahra. Allazi at'amahum min ju'. Iya, mau. Iya, betul. Kanahlah. Wa min syarri nafatsati fil uqad. Amin syarri ghasiqin idza waqab. Hah? Wa min syarri. Amin syarri ghasiqin idza waqab. Salah. Ayo dijarah coba. Wa min syarri nafatsati fil uqad. Amin syarri nafasati fil uqad. Salah. Udah bilang. Wa min syarri hasidin idza hasad. Itu dia. Bang, aku bisa bang. Kakak Hadawiyah Tuti. Bisa. Coba Bang. Iya, bang, aku bisa bang. Bisa kakak ya? Coba Bang. Mohon maaf kakak ya, agak-agak ini jaringannya kakak yang nggak stabil kakak. Lanjut teman-teman ya, sekarang surah An-Naba sampai surah An-Nazi'at dan Abasa teman-teman. Nah, Ya. katanya surah. Lagi mau lagi. Udah habis tadi, udah kelar. Lagi ayo, kenahlah ayo. Nah, katanya Iya, itu ayo. udah surah apa? Ayo, akan dijarai lagi. Baris. Surah apa itu? Surah kecil ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dek. Apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ayo, jelas? Iya, kakak Hadawiyah. Apa nih? Kakak Hadawiyah nanya. Sambung ayat kakak ya. Sambung ayat Kak. Sambung ayat kak. Iya. Kopit. Iya. Polidon. Oleng. Lanjut ya. Oleng. Sayasla naran zata lahab. Lamra'atuhu. Salah, bukan lam. Sayasla naran zata lahab. Ya, bukan lam ra'atuhu tapi wam. Lamra'atuhu. Iya, betul ya. Rifka Putri itu katanya loading ya. Iya, nggak jaringannya nggak stabil ya, nggak seru jadinya ya. Kan nggak ada yang ngeliat. Iya, nggak ada seru jadinya. Ayo teman-teman, aja teman-teman ya. Jaringannya nggak stabil nih. Coba yang kamera. Kamera Kamera apa? itu HP. HP ding deh. Kamera HP. Kamera HP. Tuh itu bisa lagi tuh bisa. Waro'aital lazi itu ayo tuh nanti jarak. Ayo deh. Tanya tuh sama kakak Hadawiyah, ayo. Ada situ depan, kak, dek, ayo. Nah. Ayo dari kakak ya, perhatikan. Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Kurang kencang suaranya. Alladzina hum an salatihim sahun. Nah gitu kencang suaranya. Iya, Kak Hadawiyah udah bang. Iya, siap kakak ya. Lanjut teman-teman ya. Kalla la yumbazanna fil hutamah.
Ayo, tutup. Utama. Apa? Ulang. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Wama adraka ma utama. Iya, ada cara. Ayo. Allati tattali'u 'alal afidah. Inna ahimma sada. Alladhi wadada. Iya, betul. Benar, anak-anak lah, ayo. Wal 'asr. Wal 'asri. Iya, betul. Ada cara. Apa tuh? Wal fajr. Ada. Alladzina hum yura'una. Ma'un. Iya. Kanahlah. Misu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya. Udah cukup ya? Capek ya? Udah capek kan? Karena kita ngaji ikro ya. Ayo, kalian buka ikronya. Oke. Teman-teman ya. Tapi Hah? dulu saya pakai HP. Ayo, kakak dulu apa dari dulu? Ngajinya. Kakak dulu, ya kakak. Ayo. Udah HP-nya, mama udah belum mama HP-nya? Mama HP Abi udah belum yang itu, yang Samsung? Mama HP Abi udah gak yang Samsung. Yang Samsung. Yang Samsung. Ada mana? Udah belum? Nih, sudah. Udah. Ayo, baca. Sini. Kalau ajan ya. Adem. Maka kedua lu mah saya banyak. Nih. Ini buat kapan emang ini? Mat. Ada kak? Aman. Kak, kalau misalkan hujan aman? Aman kak. Oke. Dalam gedung. Dalam gedung apa? Ya. Sini. Iya. Itu bocah. Itu yang sholatullah. Oh. Allah salamullah. Iya. Rasulillah. Lagi ada WA kan? Ntar aja dah kan pakai HP itu. Ribet tuh. Nih. Apa tuh? Soalnya apa tuh? Soalnya. Ini nih. Lagi pakai HP-nya. Nih. Ya, kemarin mana? Itu apa tuh yang Abilah Abi wa tabe. Iya. Iya. Macet bi. Macet. Ayo, bisa. Macet lagi nih. Iya. Kenapa macet ya? Hah? Aduh. Halo gitu, halo. Halo. Iya, bisa tuh. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bis. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ini. Ya. Rabbih bil haqq. Iya. Abilah wa tabb. Mawaqitu linnasi wal hajj. Iya.
i'lamu anna Allaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ya. Hah, Nah, Nah, nunakussu alaika naba'ahum bil haqq. ya. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwami Mm-mm. minal Mina mina lil lillah lillahi. lillahi syuhada bil qist. Ya, terus. Mm. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah Ya. Terus. waliya'lamu Nah, mau? lahul ladzina amanu yattaqi Udah kali udah dengan bukti. Belum. kum syuhada tilka ayatullah natluha alaika bil haqq. Terus. Masjid B. Iya, enggak tuh. Terus kakak Hadawiyah, iya. Aku sapa tuh katanya adiknya. Iya, kakak Hadawiyah ya. Nama aku Afikoh. Iya, kakak Afikoh sama kakak Afikoh ya. Afikoh Hadawiyah Tuti. Nama mamaku, nama mamahnya Hadawiyah, mamahnya kakak ini yang online. Kakak Afikoh. Kakak Afikoh, nama abangku Afik. Iya, kakak Afikoh ya, masya Allah ya. Lanjut teman-teman ya. Malu lagi begitu. Bener. Ayo. Lagi. Bismillah. Macet. Teman-teman, komen-komen teman-teman ya. Gerakannya patah-patah nggak teman-teman gerakannya nih? Patah-patah nggak gerakannya? Tuh, tahu semua. Iya, ayo lagi. Apa lagi? Memang jaringannya kurang bagus. Ayo. Bismillah. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung. Iya langsung. Ini. Ini. Ayo. Rabbih kumbil haqq. Ya. Abilahabi wa tab. Mawaqitulin nasi wal hajj. Iya. I'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha. Ya. Nunaqussu alaika naba'ahum bil haqq. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Situ aman. Iya, situ buka. Terus. Wala ta'awanu 'alal
Terus. Tilka ayatul Tuh. Allahi natluha alaika bil haqq. Bagus, udah mulai bagus. Bang Abi, ayo kakak Evan, Zian, hai kak Evan. Salam kenal kak Evan ya, semuanya teman-teman ya. Iya ya, yang bagus jaringannya teman-teman, maaf ya teman-teman ya. Ayo lagi Bang Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbihkum bil haqq. Betul. Oh, Rabbikum bil haqq. iya, nih ingat Bimati bertemu ba, dipanjangin, ditekan, Iya. panjangin, Kayak yang dinikmatin, iya. Rabbihkum bil haqq. bukannya 2 kali ya? 2 harokat. Ya. Rabbikum bil haqq. Iya, aku baru Al-Quran kakak. Tadi kakak Afiqoh ya. Iya, kakak hebat ya kakak Afiqoh ya, udah Al-Quran, Masya Allah hebat. Masya Allah. Nah, semangat kakak ngajinya ya kakak Afiqoh ya. Tadi kakak Afiqoh ya, kenahlah bacanya ya. Ayo perhatikan kak. Abi lahabi wa tab. Abi lahabi wa tab. Mawaqitu linnasi min Mawaqitu linnasi wal hajj. Mawaqitu linnasi wal hajj. Besok aja kalau ada lauk, banyak lauk. Nanti ya kalau mama nggak masak ya. Bubur. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Iya. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha. Iya, Kakak Afiqoh hebat ya, udah hatam Al-Quran. Iya, Kakak Afiqoh hebat nih, udah hatam Al-Quran, hebat, mantap. Istiqomah Kakak Afiqoh ya, Masya Allah. Saya selalu Kakak Afiqoh ya. Lanjut Kakak Afiqoh ya. Fokus sekalian. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Naba'ahum bil haqq. Itu ingetin. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. Ya ayyuhallazina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth. 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 Gak bisa. Qisth. Kus. Iya gitu. wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwani wattaqullah. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwani wattaqullah. Iya, Kak Afiqoh nih. Ayo bisa katanya tuh Kak Afiqoh tuh. Ayo bisa, semangat, kamu pasti bisa. Ayo. Iya. Aku kasih semangat. Iya, Masya Allah Kak Afiqoh ya. Terima kasih Kak Afiqoh ya sudah menyemangati Empon Nahla ya. Lanjut teman-teman ya Kak Afiqoh ya. Abi itu ada suaranya enggak? Ada kali. Ayo, ada suaranya nggak Kak Afiqoh kita nih? Ada ya pasti ya. Ayo. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
yattakhidha minkum syuhada waliya'lamu Allahul ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada. Iya. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqq. Tilka ayatullah Ini benar. Tullahi natluha 'alaika bil haqq. Jara siap-siap deh, ini deh. Lagi, biar inget. Yuk. Tilka Ini, Jara. ayat Tuh. Tilka ayat Tullahi natluha 'alaika bil haqq. Iya, Shadaqallahul azim. Besok yang lancar ya, biar pindah ya. Teman-teman bilang. Teman-teman, Hmm. sekarang Hmm. giliran Hmm. Kakak Zahra. Hmm. Umurnya masih 4 tahun, belum sekolah. Hmm. Suka mengaji, suka belajar, suka menabung, nggak suka jajan, soleha, cantik, Dan dan kalau ngaji kalau ngaji sukanya banyak dia ngajinya maunya. iya. Iya. Yang gitu Kak. Nih, aku. Masa begitu? Yang manis. Kalau cewek harus cantik, masa mau ngapa begitu? Jangan, ntar orang iseng nontonnya. Teman-teman ya, sekarang nggak dari jarak sini deh. Apa sayang? Ngus mulu, asimiknya. Meler dede. Asimiknya. Iya. Tadi udah minum apa belum Dede? Udah. Udah. Ntar udah sembuh. Pakai HP. Hah? Pakai HP. Gila. Ya, mana di nempel di mana? Sini. Wing. Nah. Teman-teman, gitu. Sekarang giliran saya. Dede Zahra. Orangnya. Apa orangnya? Orangnya baik. Terus? Loading deh. Loading. Masa? Loading ya. Udahan ya, nggak apa-apa. Yang penting kamu belajar dan latihan ya Kak Viko. Udahan ya. Belum kakak. Ini Dede Zahra kakak ya. Dede Zahra sekarang giliran baca Iqra 4 kakak ya. Gimana dipindah ya? Ya. Pindah dari Zahra memang pindah ke sini. Kalau ini lancar berarti Iqra 4 Dede Zahra. Oke. Iya, ayo. Ya, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini kakak ya. Iqra 4, Eko 3, halaman terakhir kakak ya, halaman 32. Yang mau ikutan silakan ya teman-teman ya. Dede Zahra bacaannya ya. Oke, bantalnya deh, bantal. Ini apa? Ke bantal. Dilarang. Ke bantal. Ya. Dilarang aja pokoknya, tanda larangan nggak boleh. Bacaan. Nggak apa-apa, bacaannya iya. Sama aja, ayo. Sama aja kak. Yang penting Islam. Ayo. Minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, siram HP-nya. Dah.
Ayo, auzubillah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayo. Fokus ya, perhatikan. Ayo. Bima Hmm. tufiq Hmm. Munafiq. Ya, betul. Paling susah. Semangat. Ah. Nah, so. Lagi flu teman-teman ya, geda jarak ya. Doakan betul sembuh. Ataku lu ina wakulu Ya. Ya. walayakat duyubinu. Ya. Terus? Fakola riso jibi. Ya. Susah nih. Apa kita nak terima? Ya. Fakola. Mana ada singkong? Singkong. Mana singkong? Itu kata kakak. Oh, singkong masa ubi no. Fakola ayo. Jangan dihabisin, mau nyoba. Iya iya. Fakola ya. Habis itu nanti jangan dihabisin, Iya enggak. mau nyoba. Enak emang enak. Fakola ayo. Dari kemarin belum nyoba ubi. Iya coba ya. Pak enak kayak makan. Iya enak lembut. Kayak? Iya kayak ubi. Kayak mantan. Iya ayo. Fakola. Fakola riso. Hei. Hi. Bihi. Bihi. Hmm. Wahu. Ya. Wahuwa. Wahuwa. Yuha. Yuha. Hmm. Wi. Wiyuhu. Iya terus. Memur. Meler mulu, iya pilek ya. Kita minum pada ntar besok pagi. Ayo, lanjut. Udah malam, ayo. Abi mau ngaji. Ayo. Harusnya Abi ngaji, saya ngaji sama mama. Ayo. Ayo, Biar Fa. nggak cepet-cepet. Iya, iya. Ayo. Terus, Fa. Faku ribu honalika tao tao Taroka. Iya. tao Taro. buku Iya, taruh buku. Ciki tao Ciki taruh. Iya. tao ka a lumusa wa aluhalu na. Iya. Betul. Terus? Kak. Kali matu na iba tiya Dia ngiba. di iba Dina. dina. Iya, terus pinter. Waro, waro. Ayo. Wow. Asulahu kubitu kamaku bi tak. Iya.
Terus. Abi HP ikutin saya. Iya iya. Terus. Terus waka. Wak wakanulana abidina yukotilu nafi sabilihi Bisa kak. Terus. lahu dia bina Terus. fanaba Faza. faz Faza. faza ba hu hawama. Ya, bila belum betul semua. Dia betul semua. Lebih-lebih. Lebih-lebih Panjang pendeknya. panjang pendek. Top. Jangan dinaikkan. Jangan dinaikkan. Sabarlah. Sabarlah. Mengulang. Mengulang. Iya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Ayo. Bima. Dikit lagi deh. Mau keempat teman-teman ya. Wih. Sekian maning. Kalau lancar pindah keempat. Ayo. Kalau lancar ayo. Bisa nggak? Ayo. Lancar semangat. Ayo. Bima. Ayo. Sama Abi Mami dulu baru. Oh teh, perhatikan Mami dulu ya teh. Perhatikan dengerin ikutin. Bima tufiduna fihi. Bima tufiduna fihi. La taqulu ra'ina wa qulu. La taqulu ina wa qulu. Wala yakadu yubinu. Wala yakadu yubinu. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa huwa Wiruhu. wiruhu. Lagi biar ingat. Faqala li iya biar ingat makanya. Ayo. Faqala li sahibihi wa huwa yuhawiruhu. Faqala li sahibihi wa yuhawiruhu. Betul. Lanjut. Faghulibu hunalika. Faghulibu hunalika. Iya betul. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Taraka alu Musa wa alu Haruna. Kalimatuna li'ibadina. Kalimatuna ibatina Wa rasulahu kubitu kama kubita.
wa lahu kubitu kama kubita wa kanu lana abidina wa kanu lana abidina yuqatiluna fi sabilihi yuqatiluna fi sabilihi lahu biraziqina lahu birazikina fadhabahuha wa ma kadu fana faza fafuha wa makadu bila belum betul semua bila belum betul semua lebih-lebih lebih-lebih panjang pendeknya stop jangan dinaikkan jangan dinaikkan sabarlah mengulang iya lagi ada jarak ya bismillah ya. Bis ya udah ya bis pintar ya kalau ada pindah keempat iya ya terus ayo ayo bima ayo bima tufi dunafi iya la taqulu ra'ina ina waku iya betul terus walayakadu yubinu iya betul faqala liso kibihi wa huwa yuhawi iya fagulibu funarika iya Musa wa una iya kalimat Madina iya wa rasulahu kubitu kama kubita iya wa terus kanu